إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako bor, vrednost i si ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunja. I'lamu, ko zomë rritin ko Allah? Annama al-hayatu dunya la'ib. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Jek pak, tani maki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم إن شئت جعلت الحزن سهلا فاللهم اجعل كل أمورنا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سو حمدي سو زفلا pripadina Allah se سو تانو يكي وزلسة ودونا نه Jedinovi su lahako opravojeg insanijeg džini lese ibadeti tekiril. Lese da je spasen zaštitata Rasulullahim pe Allah saratinga. Ka su Allah subhanahu wa ta'ala putini ko pravo drumo ko hidayeti, tačno adava insani tano ko hidayeti. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini to ko krivo drumo ko dalaleti, niko naštitano teraki džano, te anili ko pravo drumo. Hem misli dışına tara Allah subhanahu wa ta'ala verdan ne jedinovi sila hakko pravo yek insani cin lese ibadet tekiril hem ka yoptaro pero rahmeti biçagya minge posledno poslaniko Muhammede sallallahu alejhi ve selleme sar pečati hem sar rahmeti celo svetonge ti kalemen taro zulumati ila nur tari tomnina ko svetlo taro biđandipe ko džandipe Ta reklošna situacija, ta reklošno životo koje pošukar situacija hem životo hem hari kodin lukom ko ahireti, a koje kremen ko dujbukja. O prvo tano Kur'ani, čisto lafi Allah isur. O dujto suneti pegamberi isur. Ako kremen stegno jako ko Allah dujbukja, nikad krevu ne teđa. Hem uvek ova ko pravo drumo, ko sirata al-mustaqim, sa su vakiraki surat al-Fatiha, Allahumma ihdina sirata al-mustaqim. Ja Rabbi uputina imen ko pravo drumo. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. So, Allah dozvolja minge avdive ko nako džamijete ova, naki džamije nako dirisro ker. Ali elhamdulillah digitalno cennetisri bahçe sorsa pişingum. Akiya inşallah isto Allah te račina minge sar cennetisri bahçe. So kedingama men digitalno nakana ki džamije ali Allah te kiril kabul amendar hem te mukil por rahmeti por amende. Hem te biçala minge melekije su ukrujnena kava bešive, hem te vaspomne ko Allah subhanahu wa ta'ala kojeg pošukar pošužo bešive. Avdve inša Allah, kakira vlafi tumensar, taro yek buti, eli te penayek masek, so adva masek o bud muslimanija na denele pažnost. Amen, akana avdive nam upančto Šaban, koji islamsko kalendari. Znači, u masek Šaban, uftot u masek koji islamsko kalendari. Palo Šaban avla o Ramazani. U masek Ramadan, arapski. A dva masek tano o Ajnato masek. A lidero Šaban, ine u masek Rajab o eftato masek. A dva masek Rajab, ine posebno masek. So se tano taruštar, masek je, so Allah kergelin sar posebna masek ko celo dišuduj masek je. Ešur il-Hurum vikin gelin o Allah subhanahu wa ta'ala. Hem ko adva masek o šukar delo poviše računipe, poviše hasanate, poviše svabi dobinipe, hem za eklošno delo isto poviše harame dobinipe. Hem o Ramazani taru najmangli masek je ko muslimanija, znači ko dva masek svako, subhanallah, Allah mu kalpu rahmeti, Džaneja sao hadisija, primjer koja dva masek Allah pandila je bari šetanen te peneko lancija, pravila je dženetisre dara, hem pandila je dženemesre dara. Hem kirila je muslimanenge polo ko te kirin šukar delija ko masek Ramazani.
a dali si dike prala en pena su celo berš na liki džamije, ama subhanallah ko Ramazani arakele mašallah ki džamije. Šedo ko prvo safi Allah berik, kelilo namazi, teravija namazi. Znači ovo mu čini pe za ek dobrovoljno namazi ki džamije arakele subhanallah. Ama taman na kraju Ramazani, nažalost i džamije rodolale, i džamije počilale se, ama ovo na neote. A farzi namazi na neote. A gjer ko pena, ama gjer ko nažalost dosta muslimani ko celo sveto gjer. Ne samo kao moro narodu, koja moro ki marinace, nego isto kao Arape, kao Korejem, kao Čibanem, tako dalje. Ali akana su se mangalati kira torak pa masik Šaban lafi avdive, pošto avdive panjšto Šabani pralaven penalen. Skoro te pene tri kurke hem ne savidive açile, yame inşallah karisako masik Ramazani. Najmanglo masik, yani najmanglo gosto su edvaja džikereja te avla minge koker, znači edvaja džikereja te avla minge u Ramazani, te usitina di atmosfera, te ova zajedno, familijaja, pralenca ki džamija, u mangi pe poviše, u mangi pe u amali pe, u prali pe maškaramende poštu kartano, rodbenska veza arakajlen poviše. Saz, aber atmosfera usitina je svako, koja masik Ramazani. Znači pa na hari açile amengi. Hari dive, hari kurke açile dokteri sa Ramazani. Hem akaba masik Šabani, sa fakiri Pejgamberi sallallahu alejhi ve selleme, advaton ek masik, su bud muslimanija na dena pažnost, adale masik ose. Hem akaba masik amengi Šaban, ovtoto masik koji sam s kalendari, bari šanca te spremenam na Ramazanese. Znači u muslimanija su mangene Allahe, u muslimanija su mangene Peygamberi, su se Allah vakiri ko Kur'ani, ka surat al-Baqara, kul in kuntum tuhibbuna Allaha, fattabi'uni yuhibbukum Allahi wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vakiri vakirlengi, znači Peygamberi su, Peygamberi te vakiri. Ako čače mangene Allahe, onda pratinen man, Peygamberi te pratina. Te gine Allah ka mangelame, hem ko prostine menge amare greške. Hem svako amen risile greške, subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaže aver hadithi, kullu bani adam khata. Svako čovjek je mesor grešnik utano. Wa khairu khata'ina tawwabun. Hem najškar grešnik utano odova, su kad krila greška, krila pishmani, hem krila tauba. Znači idini preko Allah subhanahu wa ta'ala. I neko pravo drumo, bilo krivo, bilo pishmani, pali nije preko pravo drumo. A dva tauba znači, ko kratko. Hem adla muslimanija su mangene Allah subhanahu wa ta'ala, su mangene Peygamberi, on spremne nape za najšužo masik kod celo berš. Su bu džene ačkirnele. Hem akava masik Šaban, sa svakir gam, akava masik tanek isto ek posebno masik, aminge muslimaninge. Su Peygamberi sallam, vakir gam, prinsima minge ko nesei, kaya tavaton ek masik, su bud muslimanija, bud insanija na dena pažnost kakva masik. Hema dva masik tano, maškaro Rajab, masik Rajab, hem Ramadan. Znači maškaro eftato, hem inato. Se eftato tano o Šaban. Hem ko dva masik, su disini peku masik Šaban. Su se dva masik ek specijalno masik te vakira. Su Peygamberi ka te vakiri, ko dva masik Šaban, su nama kana, od delije su kirgamne, taro celo berš, na upređana ko Allah subhanahu wa ta'ala. A da li se Allah poslije, a dva, hem ko averi vajte Peygamberi sallallahu alejhi akiri, hem pošto od delije su kirgamne, džana na upre ko Allah subhanahu wa ta'ala, memang ga mire delije, te džan sar postimo manuš, te ovako posti, hem agar me delije to ven, vazdime ko Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ako vaš masik Šaban, ik specijalno masik tano. Znači, tenova mena kana, a da li se mogli dvije dva tri stikera, tenova mentara Allah muslimanija, su na dena pažnost sa kelima su kose, hem te ova amen Allah muslimanija, su uopšte džanena, kaj mena kana inem ko masik Šaban. Ko bol muslimanija početak ko sa islamsko masik i nema kana, ba Allah ina nema pojma upravo. Bisnava kana sa ovo masik inam, mart, a dva džanava, a islamsko masik, nažalost šeti brojni samo ikdu i masiki, a vena ne. Ali amenda mora ti dika, ti skleva isto islamska maskija, islamsko kalendari, to almenki god isto.
Znači, tenova min taradla prala, hem pena, so, na dena pažnost ko masik Šaban, nego inšala dveka halova u vrednost ema su kosur taru Šaban, hem sar te spremi namen za masik Ramazani. Znači, oporovka kira lafi, akana vakirgam, primjer je, ako džane kalutke gosto, a čili pa na trinkurke, a valutke gosto, su nadiklanlen, bijek berš nadiklan adale gosto. I soko akeretu, ka čistine to ker. Ka jate pazarine sao najškar bukja. Ka spremine najškar hajbe. Sa ka spremine, sa u redu kao bi se. So se ađikirja deli gosto. Magija te avol tuki prijatno. Prijatno te ovo lese, em lese te avol te radujni pe. Ka je tano alu tu te sar gosti. Znači, tu spremine to deli gosto se. Aki džene o masik Ramazan je vlad. So kergjan tu, so spremingja. Gelante pazarne se koronavirus isi, kingen tu ke načina ko zon pinda kile varo kingen. Pinda kile şikeri kingen. Tut kingen. Načina su kingen, sadla bu kya kingen. Dobro, harçi kingen tu ke. Asar spremingja tu je Ramazan ise. Samo harçiya kana, samo haybe pibe kingen. Akva ek tikno delo tado sar te spremini pe Ramazan ise. Nego amen, šajte spreminami pošukar. Morate počujeme su se atva, ko su kerami ko masik Ramazani. So idi do muslimani se te kerali? Te pustini. Znači u pustini svako dive ko masik Ramazani. Celo masik amen pustina je. Znači, kad ibadeti posti keralpe. Ema da ibadeti posti je posebno ibadeti, jer najšiže, najjake ibadetija, jak muslimani su šajte kerali, a dvatano posti. Kad džaneja, ko dva masik Ramazani mora, jak celo masik te postina, onda morate spremi nama. Je ko fuzbal primjer, je timi, je dželo kojeg turniri primjer, džanela açilije se trinkurke, već bini, ko trening tane. Znači on, futbalerija džana, duj putija, trin putija, kokurku, treniri nena, da bi te oven, već bi nena, da bi te oven spremno za dva turniri. Slušaj mena kana te kera ko masik Šaban, hem da u pegamberi Muhammed s.a.v. su kergijam, jak sunneti tano, jako sunneti su kergijali ko masik Šaban, te postinemo prav. A kana već te postinemo prav, mi pijen. Mađikir do kavlo Ramazani. Mavtu Ramazane suru muslimani. Yani mavtu samo dva muslimani su tano ko Ramazani sar muslimani. Hem samo pustini ko Ramazani, na. Pegamberi Muhammed s.a.v. primjeri amingi. Morate lalin sar primjeri. Hem pa oleste teđa. Te kera dva ofso kerja. Ovket postinja ko masik Šaban, e pa amen da morate postina. Znači te već bina već. A kana tuki je šansa mu pravni pen, ko masik Šaban te postine. Postina kana dobrovoljno post. Ker dobrovoljno post. Na nekakva farz, na ne vađibi tuke, na ne obaveza, dobrovoljno posti ker. Slušajte ker je, znači, amengi prenisimo kaj pegamberi dosta postingja, dosta dive ko masik Šaban postingja. Prenisimo mengi tere Aisha radhiallahu anha, kaj ova kerja, men nikit na diklume pegamberi Muhammede sallallahu alaihi wa sallam kaj adobor putija, adobor dive postingja, sar su postingja ko masik Šaban. Te pene sar celo masik Šaban postingja. A ovniso o masik na postingja celo masik, osim o Ramazani. O Ramazana mengi do celo Ramazani te postina. Ama i Aisha vakija diklume pegamberi adobor putija, adobor dive postingja ko masik Šaban, te pene sar celo Šaban postingja. Advatano bunisima minge ko Bukhari. Isto je puti prinsimo to Imran ibn Husayn radijallahu anhu, a minge prinsimo ko Muslim, je puti Allah ek manuško pegamberi sallallahu alaihi wasallam. Hem o pegamberi pučlale, hem advajne ko masik Šaban. Da li to postingjan ne sari dive ko masik Šaban? Monš vakiri na ja Rasulullah postingjum. Posso pegamberi sallallahu alaihi gelse. Ako na postingjan džija kana, onda postim barem duj dive. Znači direktno komandinu pegamberi akale sahaba, ov te postini ko masik Šaban, barem duj dive te postini. Dobrovoljno posti. Isto minge prinsimo taro Usame ibn Zaid, ko An-Nasai, vakegum, ja Rasulallah, na diklumtu adoborum su postingjan but, sa su diklumtu ko masik Šaban. Vakegum pegamberi sallallahu alaihi wasallam.
акавато нек масек со буџене на дена пажност кој аква масек. Хем адваик масек стано перела машкаро раџеб, хемо рамазани, машкаро ефтато, хем ејнато масек, ког исламско календари. Хем адавато нек масек кај оделија таро робо со кергја, на опреđena ко Аллах субхана таала, хем ме мангава те вен ваздиме ме делија ко Аллах субхана таала, хем ме тоа ко постиве. Значи, принесува мен гисто која вере хадиси која пегамбери со селем постингија, доброволно пости понеделник, хем четвртак, ко курко. Ке почлелева ке ја ме бијанди мојну понеделник, која доа деве ме ине бијандино. Значи, дике нов сар славини пиро роđен дан те вакера, на славини роđен дан акана, ама сар те халава ме надава. Тари зафала со Аллах, јани, киргеле те ол бијамо која два диве, ол постине два диве. Тари зафала, хем која два пегамбери Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллем. Со нисеви грешка, нисева харами гунахи на кирга. А мен пердејнам гунаенца, нијек доброволно поступија на кирга. Субханаллах. Аква пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем таро ефтар диш джико шел путија кодиве естагфируллах ва кирга. Родинге опростар Аллах субхана таала. А чудинге по сахаба со кирга. Ов бизо грешки. Ки екрат доброволно е ночно намази кирга пегамбери Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллем. Бешла ко пре док те шувлено прелесе. Или се ромни Аиша декладува вакир, ја Расулаллах, со керејато беше цело рат ко пре, ко намазина. А туке са опростимотуке, то не се ве гунахија. Со се кереја кава. Вакир пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем, ефела акуну абден шакура. Сам читена ова виек зафално робе Аллесе. Субханаллах. А кава пегамбери со нисо харами не инеле, а добор спремно ине, те овол покуне Аллајсе. А мен со семен хилјада харамија, најнам спремна те ова покуне Аллајсе со Аллах родала мен дара. Аллах те крила мен гафи. Хем те употина мен ја рабил алемин. Значи, аморо пегамбери постингја буут путија, доброволно пости киргја. Баш ко масек Шаабен, со се која два масек, манглјао десери шукар делен напред джен ко Аллах и мофти волко пости. Хем у фукаха, у олеме, значи, у алимија вакирге, нингене се себеп ја со пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем, постингја бут ко масек Шаабен. Прво себеп и вакирина, овине оборчија со ачилели се пример, ов ко два масек Шаабен, İrangya. Baş o cümle peygamberisi o vakir yadava. Znači cümlenge so pošulengeri dive so isilen. Panč ili efta zavisni ki savi ki svako romni. Našite postini na ne dozvolimo la ki ga morate vakira. Haram ila ki te postini ket oj isila pire dive. Znači oj tega ne morate postini adla dive. A čavio posti dok te овол палете пена чисти, таро адладиве, хем тегани ој ама два чило ке борчија. О намазија со нашините кело која два време, која адладиве, со инела, не морати и рани, али морати и рани опости. Адладиве, те джанул, морате памтини кузум деве нашти неко масек рамазаните постини, хем адладиве, каза, значи борчија чило ке мора, тирини Аллајсе, значи понадани морате постини. Хем баш ко масек Шаабен, o джувля, o муслиманке, која два масек Шаабен, користингија два масек да би те иранене Аллајсе адла борче со ачиленге таро о Рамазани. Дојдо себе Исус пегамбери со селеме постингија која два масек Шаабен, кај вакири о Ибн Раџеб, екбаро алими, вакири о пости бе ко масек Шаабен, доброволно пости пошукар, таро о пости ко o штар масеке сутане харами ко Аллах субхана таала те вакера, посебна екстра масеке. Со се о најшукар поститано, а два пости сутано паше англидеро Рамазани или паше пало Рамазани. Со саво себе пидела вакири сар о статус таро доброволна намазија, о сунен ер-раватиб. Значи о доброволна намазија, о дешидуј рекатија со пегамбери, коро увек кергјален. Исто и сијате пример ко пладни намази,
shtar sunetija. Anglidero shtar farzia, hem duj sunetija palo o shtar farzia taro plane namaze. Znači ote dikena o vakiri o posti be anglidero Ramazani, hem palo Ramazani, sovala o masek Shawwal, o dešto masek, ote da isi šov divete postini pe isto, po anadre kake Allah fi adalistar inšallah. O vakiri, o pegamberi postingja ko masek Šaben. Emo posti adbor šukar ko masek Šaben, sar računi pe dikela pe, o status tarakva dobrovoljno posti be, ko masek Šaben, sar o sunnetija namazija. Sar o sunna namazija, so kere anglidero farzi namazi. Akva posti, anglidero farzi posti ko masek Ramazani. Znači, ov agar objasnini sikave amingi o vrednost staro posti be ko masek Šaben. Hem isto da sa vakidjum o posti be ko masek Šaben aminge sar trening, sar vežba. Vežbinaja već te ova spremno za masek Ramazani. Tu kad vežbinjan, postinjan anglidero Ramazani dosta dive, pan, šove, tako zom šaj, svako kokuri pese, šaj ti birine pese. Ako tu postinjan anglidero Ramazani, wallahi tu ki o prvo divetaro Ramazani. O prvo kurkote vakera, butlu koka lutki. Tu nete votu, nad nete dukalto to šoro, su napije kafa sabale, su napušinja cigara, hem na ženama savi bukja su kire, tu već si klokove. Ako postinjan ko masek Šaben, tu ki o masek Ramazani lo kokove. A dali sam opravni pen, već postin ko akva masek Šaben. Hem isto, kjerila pe bilo savo delo, da bi to olek delo prefatimo ko Allah subhanahu wa ta'ala, isam skoči neke dinge duj uslovija, duj šartija. Prvo šarti, ihlas te votu, ko nijeti tiro, ki namera. Znači, svako ibadeti so kire Allah se, bilo savo ibadeti, morate votu i namera, akva samo Allah se kire. Oduj to sarti kirava dva ibadeti, soro pegamberi sallam so sikavja. Preko le soro suneti kira. Znači, oduj šarti, oduj uslovija. Je delo te vol prefatimo ko Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kabul te kerili, kabuli, te vola te vol ma iskreno nijeti, namera, kaj akva samo Allah se kirava, radio Allah, oduj to sar su kergjalo pegamberi, meda agar te kira. Znači, kad pustinja dobrovoljno pustimo prav, masikav, hem mava ke nadunge, akatejav diveme ke pustinava. Masikav to ango nardu. Ma pokašim tu kana te pene, maša Allah, najbaru muslimanina. Sikavea verenge. Ako magija neka ste sikave, vakere neka sebepi da obi ovdje siklov, tu tebe sebepi ovdje te pustini, a dva veri. Tako ne dozvolimo. A gerda sadaka je primjer. Kad dela pe sadaka, dvako tajno te krape. Tajno. Ama, kad magija tu motivacija te da verenge da, je ke sadaka je, hem primjer sikavea ili vakerea, a verenge meda dao sadaka, hajde tu da te demo prav sadaka, a ger tega ni açilotke iskona nijeti. So se tu netu nijeti, motivacija veri pralenge tede. Znači, te iri name koja malo, amaro posti beko masek Šaben, kad pustinja dobrovoljno posti, masikav nikase. Znači, dva maška tu, te maška Allah subhanahu wa ta'ala, te ovo. So mora isto te ovo pažnost ko posti be, ko masek Šaben. Na ne dozvolimo aminge, o posledna divetaro masek Šaben te postinale. So tane jek ili duj dive anglidero masek Ramazan. Namerna, znači nasmijate te postina, namerna o posledna duj divetaro masek Šaben, so se, amen primjer na džene anglidero sahaba na džanglejine, sar hem keda ka počmine o Ramazani, pratinge i mesečina. Hem na ne dozvolimo manuš te postini o posledna dive. So pegamber sallam vakiri, brinsvomim ko muslim akva hadisi, mate postinen jek ili duj dive anglider o Ramazani. Osm jek manuš soj lesili praksa ponedeljnik hem četvrtak te postini primjer. Hem aka na primjer ov ponedeljnik postini hem taj sato dive ko Ramazani. Ole se dozvolimo se ov lesili praksa ager. Ov svako kurko postini ko Allah duj dive. Ali normalno mente na postina ko masek posledna divetaro masek Šaben. Vakirgam kaj din do sate spreminame na Ramazan, se sakva o tema maro, o masek Šaben, posebno masek ko Allah subhanahu wa ta'ala, se o delija taro Allah subhanahu wa ta'ala, amen su kereja, ko Allah ina opriđana. Sad še te spreminama, te postina već akana dobrovoljno posti. Do i to isto su te kerav,
Principal mingi taro Enes ibn Malik. Că va kergea o muslimania get aloin o masik Şaban kana suinam on muklesa hemnele o Kur'ani kovas. Taman alo masik Şaban akava pralalen penalinele kovas. Na o telefoni na jina o sokovas nego bole ko akava masik Şaban akava lil Allah suril Kur'ani le kovas. Hem chitin akava. Hem so kerge isto ko akva masik isto zekati dinge. Hem baş ko akva masik sadake dinge. Elhamdülillah znači akava masik dila minge dosta šanse elhamdülillah tene dika ne moglim tekerav baš vreme kratko ne moglim tekerav hari lafitaro koronavirus taro korisna bukja taro hayri so isiku akva koronavirus to se o Allah panla dosta lošna thana akali viruse. Ola panla o diskoteke. Ola panla o bijava. Ola panla o kera kaj su isi zinaloko. Ola panla dosta bukja subhanallah su insani şehti kiril haramiya. Ola panla adli dara. Subhanallah. Tepene o Allah mangela amen muslimanin isprimine amen zamasik Ramazani subhanallah. Hari cine su dikene agar kya kriza. Na bishi cine daran atar kya kriza. Ama na hमेशा मुस्लिमान ने मराठी दारा ते किरा पानी का हम तीन तीन केरा में सर आवेल नार्दो और नेवेरनी क्या सुधी खाइलें दिव्य अमृत की प्रोदान नहीं सके जैसे पाज़र नहीं दिखा सो ओवलो दूरी ना दिख पॉजिटिव नो उपरा अकबा तू की सर शांसा दिखे ना कना अमें बेशाय करे वो विषय वक्त ना खाया हमारे रोना है हमारे छावें सा अकना पुछ मिनट दे हक होते रोना के हक होते छावेंगे सो तू चो दिव्य इना नावरियाल को काफी चेनन की बुती इनन ना जना वकायनन अकना इना खेरे Znači mangela ne mangela kere kao morate da kete romna morate na ke te tire çavensa znači peygamber vakeri ati kulli di haqqin haqqahu des vako nese sutlubot de se haqqo ole su haqqo ole su pravo znači dosta tena iklovtaro tema akija kriza korona dosta hayli šajti de la te taro akva iskušenje Allah su čijame kako iskušenje znači diken amen mora Desprimiram za masik Ramazani pravale. Bakir İmam Malik ko akva masik Şaban isto muslimaniye leo Kur'ani ko vas hem çitinge Kur'ani. Ket on ker gya dava sutrba menti kera isto gyati kera. Znači akva hem Prince Mustafa Seleme ibn Suheyl kay vakir gya o masik Şaban isto tan o masik Kur'ani soro. Znači on kedingepe muklesa o bukya ko akva masik Şaban hem spremige isto Kur'aniye. O masik Ramazan isto mingi şahrul Kur'an cenaya dava. Nane yek masik osim taro masik Ramazan so butiya şunu pe ote Kur'ani. Çitini pe Kur'ani ko camiye taravih namaz isi. Kere poviše na do čitine na Kur'ani. Hem te oveko islamska puvja u islamska države o te Allah mubarak ko svako tan šune Kur'ani subhanallah. Ko Egipet ketinan ko masik Ramazani nane ulica osim te šune Abdul Basit el Minshawi el Sawa Avera Rasu šunelen aver atmosfera isi. Adresa amen da već mora akanat spreminame. Maji ke Ramazani jiko Ramazani te prave Kur'ani. Amen nažalost Romaina amari veza Kur'anea čili samo ja ko dženaze, ja ko mevlutija, ja ko teravije ko masik Ramazani. Osim adla nane Kur'ani. Znači amari veza akale zlatno kitabeja na rakela. Nažalost. Adale sa mora halija gerta. Amen adaja pažno se vredno sakale Kur'ani se. Znači akana istu šansa morfalmi pen, akana gera gertu inan kere. Madi tu kete serije, te Kur'ani serije. Madi tu kete be ovako YouTube-ja. Madi tu ke nažinava so isto letke vreme akana Kur'anija. Beş ililiya tar Allah subhanahu wa ta'ala. Ulil tar Allah subhanahu wa ta'ala. Lafi Allah iso. Čitin ako Kur'ani. Ako ne čitin arapski morfalmi pen, čitin barem prevod. Hem šuntke Kur'ani. Ako ne čitine nepismenina, ni džane bosanski, ni makedonski, ni srpski, ni čibane, ni nemačko, muktke Kur'ani barem šun. Već akana tokan, te siklo tokan akana Kur'ani tešno. Isto so šajti kera akana sar te spreminamen za masik Ramazani, zekati te dolpe ko masik Šaban. A dava ek bari šansa u masik Šaban da bi
amen amaro zekati amaro hakko e choringoro adva o hakko e choringoro morate dale baş dale ko masik Şaban sosi sitin tumeno peygamberi suba kirga ko masik Şaban o deliye so kirgam taro celo berch na preko Allah subhanahu wa taala jana prala o muslimani ko adva vreme Şaban çitinge o Kur'ani dinge o zekati pomujinge hem dinge yek averese motivacija te postinen entes masik Ramazan nesave hadisiya susisi dosta hadis daif yasu dinde so kirina başo masik Şaban la bakirina kay primer başko koraya ne prala dike ove ko deshupan što Şabani biçelena poruke vikena leyletul bara emote amen yani nanamen gidindo tislavina diyarat tikedamen tikeray posibno programi za diyarat advana kiriyo peygamber sallallahu aleyhi sahaba niyo tabi'in niyo tabi'in znači advay bidat isate vakera nemora men tikirada hadisi sukren Allah fi tarumasik Şaban samo me spominavalen ama tena halva amen yani pogrešno adva sose primer vakerina kay adva ko ibn Majah ko ibn Abi Asim ibn Hibban princimo kayo Allah subhanahu wa taala ki deshupan što rat znači koje kvaša dva masik Şaban dikelo ko porostvorene hem oprostini svako muslimanese osim yeke mushrikese asu ek mushriki su kerila şirke Allah'es adva primer adla hadisiya anena Allah hadise daif tani yani tena slavina mena dia deshupan što rat pošto akalla hadis sodinde nego adia rat te penesar obično rat jana ko Allah subhanahu wa taala prinsomom yek jako hadisi kay odelje robose jana no preko Allah subhanahu wa taala keda Allahu a'lam na jana adva adlesa mi gidindo svako dive ko masik Şaban ispreminam isto sadaka butteda hem üstte postna kozum şayk ola dive so siket perla adva dive ket Allah vazla no pre shkar delia inshallah agar amare delia no preko Allah subhanahu wa taala te jan znači isi da ek aver hadis somengi jako hadisi tara Abu Hureyre radhiyallahu anhu ka pekirga o cennet ye o daray cennete seri pravgjona ponedelnik hem četvrtak ko Allah dive o Allah oprostini svako nese osim odolese so isile lošno mišljenje hem mržnja ko srce pripralese e muslimanese olese Allah te prostini ama sa avren inşallah ko Allah dive ponedelnik hem četvrtak Allah ko prostini hem kavikini pe muk odole duyen su isilen primer kavga maškar peste dok karešine dva problemi su isi maškar olende adva principal minko imam muslim tanod isto ko riyadu salihin nane men gidindo adiyarat ide şupan ştorat ko masik Şaban teslavinala pošto Allah hadise daif tane najal but muslimani kerina adva tenova min da taradla jana yakana kay Allah hadise daif nane me poverino pro Allah hadise nashiti potrebinal nadla so jana men Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem postinga but dive taromasik Şaban sar tesprimini pe za o masik Ramazani so ki geisto çtinge but Kur'ani ko adva masik Şaban sar vejba Ramazani se isto dinge po zekati dosta muslimane dena po zekati ko masik sar vejba hem tekerem povišiš kar delija za o masik Ramazani sutra bila tikira ti dikakane eğer kazavšina bak igimo početak amin nam ki bari kriza kana sao nardo darana taro nešto so tikno su na dikjale jakja celo nardo darana durakerena petutar 2 metre na mene pašetute ama Allah subhanahu wa taala baro hayri dinga ko akava susi dinga baro hayri susi ov hanela familjen zajedno subhanallah ko bor dikja kana o nardo dikena vazena telefonija javinina pe familjake su beršenca na šungepe masukonca na šungepe a kana pravena videa o Allah panla o lošna tana kaj su šeti kilo pe grevi haramija znači ama nažalost panla mingi da isto o u džamije subhanallah znači već a kana ko atva iskušenje su čigjaman Allah subhanahu wa ta'ala morate kira divehem rat
دعا تكره ولا تبرسني من تكلا عافي وصحابنا يعني أجر كده الله دينجالي نسكشينه أدوينه سبب يونتي نمبك الله سبحانه وتعالى ناتوين بدور ترى الله سبحانه وتعالى نيجو أنا كوا إسكشينه حليله صار تبني صار بروك الله يستر كالله ما جلا من تبع بوباشك الله سبحانه وتعالى باش أكناسو ينام كماسك شعبان هم باش أكناسو أشيله بنا ترين كوركي تنسى فيديوه كابو رمضاني مبرا سو كيرجان تو رمضانيس سبريميجان تو ريزاد واماسك هايدي أكنا بوتبينا كوا ماسك رمضاني ديكتو كي أكنا بريمير ناس سيري قرآن سيري ديكتو كي نشتو تارو ديني ديكتو كي درسيا بوتبين تو وقتي كوريسنو سبريميتو za رمضاني هم مولنا الله سبحانه وتعالى تكلا من الكابولي هم تو من الكابولي هم كرم بود دعا والله والله تبحر منجي او جميع انجلدر رمضاني تنا يا رب العالمين تنا مكيامن مازمي تبان دوين بانلي او جنتي سدارا رمضاني يا ربي مكمل ان شاء الله يا رب العالمين تكوا كوتيري كرا كوماسك رمضاني تبحراتي كرا كوماسك رمضاني هم توستنا غير اتموسفيرا هم يا رب العالمين كرم من القبولي إن شاء الله قد كمان أبربوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.